Reka ngushimire cyane kuri wowe wemeye kudukurikira muri aka kanya. Nitwa Bu. Amakuru aturuka muri Burkina Faso aravuga yuko humvikanye amasasu menshi hafi y'ibiro bya president w'iki gihugu Ibrahim Traore. Amakuru aravuga yuko aya masasu yamaze umwanya munini yumvikana iwagadugu hariya muri Burkina Faso. Ibingibi rero byahise bitera ubwoba abanya Burkina Faso benshi, avuga yuko bashobora kuba ari abantu bashakaga kuguhirika ubutegetsi bwa Ibrahim Traore, bakabukorera kudeta nyine bagahita bamukura kuri iyo ntebe. Ofisi ya Traore nta kintu iratangaza kugeza muri aka kanya, gusa amakuru menshi ndetse n'amavideo menshi ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga yewe no ku mateleviziyo agiye atandukanye muri kiriya gihugu, agaragaza imirwano ikomeye cyane yabayeho hagati y'abo ngabo bashakaga kwinjira kuri ofisi ya Ibrahim Traore ndetse n'igisirikare cya leta ya Burkina Faso. Mu gihe iki gitero cyabaga hariya muri Burkina Faso, hari inama yari iteganyijwe n'abayobozi bashinzwe umutekano muri kiriya gihugu. Iyo nama ntabwo yabaye kubera ibi bitero bikomeye cyane byabaye ku munsi w'ejo muri kiriya gihugu. Hashize ibyumweru bibiri iki gihugu ndetse n'igisirikare cya leta ya Burkina Faso gihura n'akazi gakomeye k'ibitero bikomeye, navuga imitwe igitandukanye cyangwa se abarwanya ubutegetsi bwa Ibrahim Traore bageragezaga nyine kugaba kuri ku gisirikare cya Burkina Faso. Leta ya Burkina Faso nigira icyo itangaza ndakugezaho indi nkuru iri buze kuba igezweho hariya muri Burkina Faso. Nitwa Bu, kora subscribe hano kuri Abu Live.